Intara y'Iburasirazuba ni igicumbi cy'ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Ni igice kirangwa n'imirambi, kikaba iwabo w'ibyiza bikurura ba mukerarugendo nka parike y'igihugu y'Akagera, n'ibiyaga nka Muhazi, Mugesera n'ibindi. Mu myaka 25 ishize, ubwo u Rwanda rwatangiraga gukusanya umusoro mu buryo bwiza kandi bwizewe, byabaye umusemburo w'ibikorwa byinshi dusanga muri iyi ntara. Harimo ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, utibagiwe imishinga ikomeye nk'ujyanye no kuhira, watumye iyi ntara ihinduka ikigega gikomeye cy'ibiribwa mu gihugu. Hakozwe ibintu byinshi muri leta rwose, ibigo by'amashuri birenga hafi mu 6 by'ibigo by'amashuri byubatswe, amakoperative abona ayo mahirwe arenga 2,000. Igiye kureba amavuriro yubatswe arenga 10, ibigo nderabuzima birenga 100, Biteye posi birenga 300, umuriro umaze kugera hafi kuri 80%, kandi byose byaturutse ku misoro n'amahoro. Mu bikorwa byongerewe imbaraga kandi dusangamo ubucuruzi, aho inganda nyinshi zikomeje kubakwa muri iyi ntara. Nako kandi ingano y'umusoro ukusanwa buri mwaka yakomeje kuzamuka. Imibare y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2015-2016 Intara y'Iburasirazuba yinjije miliyari 23.2 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'imyaka 6, amafaranga yinjizwa mu misoro yikubye hafi inshuro 3, kuko yageze kuri miliyari 63.7 by'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko bigaragazwa n'imibare yo muri 2021-2022. Akarere kaza ku isonga mu kwinjiza imisoro myinshi ni Kayonza, kuko muri 2021-2022 kinjije miliyari 22.8 by'amafaranga y'u Rwanda. Gakurikirwa na Rwamagana yinjije miliyari 10.4 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe Bugesera yinjije miliyari 8.8 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byabaye ikimenyetso ntakuka ko ibikorwa bibyara inyungu bikomeje kwiyongera muri iyi ntara mu buryo buhamye. Tukiva mu kirwa cya Sharita, twaraje tugeze hano tuhasanga amazu meza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwubakiye, tuhasanga harimo n'amatara. Tukiri mu kirwa cya Sharita ntabwo twari tuzi gucana amatara, tukanda ku gikuta amatara araka, turyama habona. Ubwo ngubwo turongera tukimara akanya gatoya tubona baduhaye ni inka, turazorora, inka tunywa amata, tumererwa neza. Ayo mafaranga kandi ni nayo yagiye agaruka agakoreshwa mu bikorwa biteza imbere ubuzima bw'abaturage, ari nako barushaho gusobanukirwa akamaro ko gutanga umusoro uko bikwiye. Ibintu umusoreshwa asoreshwa hano mu Rwanda icyo bikora kiragaragara. Imihanda turayibona, ibikorwa remezo turayibona, amazi aratugeraho, internet iratugeraho, amashanyarazi aratugeraho ku kigero kiri hejuru cyane, ndetse ukabona nk'aho ubwo binarenze n'ibyo umuntu aba yanasoze, ku buryo ahubwo icyiza nuko twarushaho gufashwa ku buryo serivisi zo gusora zigera ku bantu benshi kandi zikaba zihuta, none abantu benshi bagasora, none tukabona ibintu byinshi cyane by'iterambere bitugeraho. Mu bikorwa byashowemo amafaranga mu karere ka Kayonza, hubatswemo inzu y'ababyeyi yatwaye asaga miliyoni 321 y'amafaranga y'u Rwanda. Karere ka Rwamagana hubakwa imihanda y'ibirometero 3.5 yatwaye miliyari 4. Ni mu gihe mu karere ka Kirehe hubatswe mu isoko mpuzamipaka ryatwaye miliyari 4 y'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa, mu karere ka Ngoma hubatswe stade yatwaye miliyari 9 y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse hari n'indi mishinga igikomeza nk'uruganda rw'amata y'ifu rurimo kubakwa mu karere ka Nyagatare ruzatwara miliyari 45 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo binagaragarira mu buryo abikorera bagenda bitabira gukoresha ikoranabuhanga rya IBM
rinabafasha mu gutanga inyemezabuguzi. Kugeza ubu abarenga 7,000 mu ntara y'Iburasirazuba bamaze kwitabira gukoresha IBM kandi imaze kubafasha mu kunoza ubucuruzi bwabo no gutangira umusoro ku gihe. Abikorera bari bafite imbogamizi nyinshi cyane zitandukanye, navuga mu gutonda umurongo bajya gusora, mu kuba batarasobanukirwa n'ibijyanye n'umusoro koko. Ariko uyu munsi umuntu araba yicaye muri ofisi yiwe, yaba ari we ku giti cye nk'ukora umusoro uwumenyekanisha cyangwa se ufite umukontabule, akaba ashobora kuba yadekarara cyangwa se akaba yakwishyura umusoro atavuye aho ari. Ibyo byose rero ni ibigaragara yuko ibijyanye n'ikoranabuhanga ririmo ryihutisha umusoro, kandi ugasanga muri ubwo buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga biratuma natwe ubwacu nk'abikorera tubasha kumenya neza no gusobanukirwa uburyo bwacu bw'imicururize. Gusora ni inshingano zacu.